kum salo inavi lipikhi kuthu agezani salo khetani kini namku bidi ishega khasa sa kithe akhoto khami pitsni lipikhi lakhi twakani salo Asian News International sasa kithe no pikiuno India ga kulimi Canada film khamila actress JKP mi lakhi shichekyu Shohita Shivana ye Telangana state capital Hyderabad phugalo Kandapur salo lino lilikhi ado khami gauna ngochi kyu ki lakhilo lilikhi li sakipithe wagi kyu police mi okono phulvai ipi police inspector PS Gachibowli no na pikiuno lik moye postmortem shin kyu gongno Gandhi hospital shikipi kila sauvai ipi ikimo ku gongno lilikhi li sakipithe wekilo result pisin pay ipi li Canada film ngo TV channel khamilo actress JKP mi lakhi shiche ipi lipekhi lakhi twakani chalolo tribal media sasa ki theno pikiuno Manipur states lo Tamenglong district lo Zaliangrong United Front ZUF galam yokongo National Socialist Council of Nagalim Isaac Muiva NSMIM kuno alka kivekileve ipi asa ki theno pikiuno ampok mana zojangtek ipikiu a phivila lungsi village phula twakani chalo inakhe aitoku minute muku kihela alka kivekileve ipi ZUF Zaliangrong United Front galam yokongo NSCNIM National Socialist Council of Nagalim kono ahunakhi chigatache ashigani chalologe rongmei mi kono kagna chekiu phulaki sangji village phulage alka kivekileve ipi amko hikmona alka kivekile chekiu hipoye rongmei CSO KNPO VCLA RNCM RNLPM ena RNYOM kono amko kma iona akipimi swai ipi Sanji village nagami kimikhamiye Dolangjango Betyang ena Bishnupur district ena Imphal phugik tolo pokhawai ipi Rongmei CSO mkono ZUF Zaliangrong United Front galumi kongo NSCNIM National Socialist Council of Nagalim Kovila khunjikiuno kimi tomo na kana chekiu a ena town ena akipiki kola alka kivekile kilo ipi khunjei ipi itagi asa ki teno pikiuno Rongmei CSO RNPO ngo VCLA ena RNCM RNLPM ena RNYOM kono amkot mavila alhoku thu alka kivekle chekiuye tavepen kiu gongna khunjei ipi ena sangji village krena ukhawelo ipi khunjei ipi lipikhi kini asazani chololo Al Jazeera sasagi teno pikiuno rakhani chololo West Africa yegla Guinea gakhu zere kore phugla football match kivekiulo team kuma dola kichige ipegve ipi plena ampo sapu cheke ko dola ke kichige ipegve ipi panong dola timil hopung so na khpiti vai ipi ena tie Guinea gakhu yepekana asazani chololo akha local hawai ipi ena Guinea gakhu prime minister ba orina kichiga ke umkokma igona agipimi swai ipi etagi asa ki teno pikiuno amkokma dola kichige ipege ke utepoye referee na amko likhi sapu ki wongno ke ipi agili tipoye Guinea gakhu wushimya ko dola ato shi chekiu mamadi damboya gihukiu lona agili shikiu ke ipi Guinea gakhu wushimya ko dola ato shi chekiu mamadi domboya ye Guinea gakhu wushimya ko dola ato shi chekiu lakhi kimo pana Guinea gakhu president shinipi pukapsa ki wongno Guinea gakhu yepika sas igona akumtoshi agushivena agaku yepika sho ketani kini namkula kimpelona agushi lo toklu shiveno pana Guinea gaku president shive ipi ikimo pana khathave ke kiklona pa ye kipe ye ketani kini namku bidimpe hipolono ashe ko hoshiveno civil mi kopela aye pepeni pi akpo shivai ipi tiganguna agili tipo ye pagi hukyulongno agili shikyu lakhike ipi ikimo football match kivyagi ki team kama ye kunako team kama ke lopismo lipekhi kini asazani chalolo tribal media sasagi teno pikiuno India gakho Manipur states meite galom yokongo kuki zo mi kono agusha kyu hipo tavepen kyu gongno all Manipur Christian organization kono Manipur state yipikango meite mi ena kuki zo mi kokams khunjei ipi all Manipur Christian organization ko tipakono Jiribam district la kuki zo galom yokono meite mi timi khami pithive kyu gongno panongna kuki zo galom yoko igona akipimi che ipi all Manipur Christian organization kono pikiuno Jiribam district
baro bekara ipikiu town lo relief camp lo na meitemi totimi khamingo itimi khami alka ki pemi amkolakino angkalana galveno pithive kiu tipo ye kuki zo galmi oke ipi ena panung na kuki zo galmi ko igona akipimi se ipi itagi Christian organization po tipo la sakpemi kono pikiuno meitemi totimi akhu ka have kiu tipo ko ye kuki zo galmi kono ship thaveno panung pithive ipi ikimu postmortem result klona doctor mi kono phulkiuno panung ye ship thave kiu kumoi ipi ikimo all manipur Christian organization po tipo la sakpemi kono ovekiu khelo jiribam district la kuki zo mi azal hothe lakhi meite galmi kono angkalana leadership thavena akhuna amina pithive kiu tipo sa lakhi mo pichemoi eno meite galmi ko asa lakhi mo akipimi smoi ipi itagi tribal media society tino pikiuno manipur states la meite mi kongo kuki zo mi kono agusha kiu hipolo meite gala mi kono kuki zo mi ko khami pithiveno panong shi mukhum no she githabe sikiu eno panong khami kusu githabe sikiu tipako gangono asa lakimo meite gala mi ko akipimi chemoi ipi lipikhi kini asazani chalolo innovat new society tino pikiuno manipur states la meite mi kongo kuki zo mi ko dolo alau akpna ipege kiu gongno manipur state yepikana lipikhi kuthu agazani chalak tolo district toku dolo internet la khawai ipi enatia social media message ngo video khami vechona alau shi akpna ipege vena sa ki gongno la kha kiu ke ipi manipur state yepikana internet la khawe kiu district toku tipako ye imphal west district imphal east district kaching district bishnupur district Thoubal district Churachandpur district Kangpokpi district Ferzor district ena Jiribam district ipi internet la kha kiu district toku dola district thu ye kuki zo mi kono kagna che kiu district ipi ena sugona meite mi kovu district ipi lipikhi kini asazani chalolo free press journal sasa ki tino pikiuno Thailand ga khu o samui islands do ye khujina ikiu Russia ga khu actress jekipimi Kamila Beliatskaya ampe mukubidino bichla azuri phivila yoga shichekelono azna li chele sas azuri alo ilovai ipi eno tileno lik khu khave ipi tilena kiptimi lakhina li khapelnyana azuri tipokdo povekemu li khapem lavai ipi asa gi tino pikiuno lik moye kilometer kuthu veches azna chele sas ilovekiu ye rescue team kono phulwai ipi lipikhi kini asazani sololo Hindustan Times sa ki tino pikiuno India ga khumi United States ga khula khuswe kemi akibola kino Mexico ga khulono United States ga khu Los Angeles phugi kdo akiola khilono chekelono United States ga khumi azala khina India ga khu kibolomi igona thai ga ve ipi kileno lina panong vilo pikiuno you guys are fucking crazy ipi United States ga khumi azati po je pervas tawfik ipi United States ga khumi azati po na Los Angeles phugilo linopu ampe chika khesha ki khujine na chekelono India ga khumi United States ga khula khuswe ki bolomi tipako igona thai ga vena asal hoksa piwai ipi itagi lina pikiuno no ki boye American mi kumoi ikimo ni American mi laki ipi You have no respect, you have no goals, you think you can push everyone, push. That's what you think you are. You guys are crazy. AD people are crazy. You told me to have some more curry, right? Yeah, here. Have some more curry? To record your tandoori. Please do. My tandoori. Yeah, your tandoori. Oh, wow. Yeah. Want some more? Please, by all means. Some more? Sweetheart, Don't like it. No, you can remove her, though, for being rude and racist right now. Can you do that, or no? It doesn't care about racist. You're racist towards me. I'm American. So are we. You're not American. No? Not American? Not originally, no. You're from... I was born in America. No, you weren't. Yes, I was. Your passport. Yeah, you want to see my passport? And I gotta make you healthy? Here, let's go like this. Amazing.
I thought I only saw this stuff on the internet, but nope. Karen's right here. Thank you. This is toxic, massively toxic. Telling my kids to shut up. You got a mouth on you, sweetheart. Drink some more, sweetheart. Itagi India ga khumi apu tipo no coach le kyu no ni United States ga khula punu ena sabthu ve kemi lakhi ke ipi issue sa ki the hipado nam kam sishkim ti